Počitovani patrače, dobri večer. Na počatku televizijinog magazina opatrime jaki prilohi našo novinare pririhtali u prešlim tižnju. Zo skoljadami i špivankami mladši členi kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko, školjare i dzeci zo Zecinske zahradki, na interesantni sposob povinčovali kračun šitskim prisutnim u sali. Po prikoljadoh, školjare viših klasoh vi pripovedali pripovedku o narodzenju Isusa. 8. januara, na drugi dzen kračuna po julijanskim kalendare, Zecinska folklorna grupa Kulturno-umetnickog društva Žatva z Uskocura publiki predstavela muzično-dramsku sličku Betlehem, za kotru ih pririchtal Mikola Gubaš. Najnovše číslo ruského hristijanského kalendara má podobný zmist, jak i mali i perši našo kalendari. U njim obrobeni duhovni temi, kultura, poljoprivreda, medicina, rusnaci u Švece, sport i humor. Tota roślina i u našej žemi bardzo popularna, nie wiem między gastronomami i wszystkimi, którzy się zajmują ze sprewiktowaniem jedluch, ale i między zahradkarami. Počel robit zo zdrevom, kad mal 11 roki. Na 15 roki už sam znal klas lamperiju. Zakončal štrednju budovateljnu školu, ali je najvecej naučil od oca Tišljira, kotri ho vodzal v šadzi dze robel i daval mu alad i drevo do rukoh. Pred polnu salu Kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko na drugi dzen najradosnjišo hristijanskog šveta najmladši Đurđevčanje otrimali už tradicijni kračunski koncert. Zo skoljadami i špivankami mladši členi Kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko, školjare i dzeci zo Zecinske zahradki, na interesantni sposob povinčovali kračun šitskim prisutnim u sali. Po prikoljadoh, školjare viših klasoh vi pripovedali pripovedku o narodzenju Isusa. Jaj, šavera, teraz sam še zdohadla. Blahovišćenje to šveto, kad angel prišel povest Mariji, že narodzi sina. Školjaroh pririhtali učiteljki Helenka Salak i Helenka Kuhar, vjeroučiteljka Nataša Hološnjaj, vospitačka Olja Baljint, a na koncertu nastupeli i starši i mladši tamburovi orkester, kotri pririhtal Mihal Ljikar. Нелегко баш призна некој идеју да кози пременит и патрунок тај програми ако була по терас. Da sme jakošik došli na takvu ideju, že bi sme u stvari cali tot proces porodzenja Isusa prikazali na dejaki sposob. A može biti najveće, že bi sme tako tu koncepciju premenjeli, a i može biti spreto, že bi sme še na dejaki sposob izdohadli tako z tej vironaučnog boku šitskого toho slučovanja. Isuse preči
nie було так, як ми планували. Ми планували, що буде мати гостів з Республіки Хорватської, з Миклошевцох. Почи ми мали наші скорі 2 роки за їх крачунський концерт і було договорено, що вони нам то врацять того року. Але, на жаль, je to pre obstavini, da jaki u ih društvu tam, že u njih rozpust, deci še dakus pohoreli, dakus pošli po odpočivkoh i nje mali dostatočno číslo dzecoh, to već, na žal, to nije prišli. Mi še nazdavame, že da jaku nahodu najdeme, že bi oni znova prišli tu, hoć za 8. marec zecinski koncert, kad pravime z navodi Dnja ženoh. A evo to, co še dotika z našoho boku, eto, znači všetko toto, co porichtane vyvedzené i dom, že to krašnje zvučelo. Mi še nazdávame, že to bude pozitívno vplyvovať i že može biti pricahněme na nejaký spôsob i djeci i do školy i uopšte i do matky. Evo, jak si vidjeli, djeci máme veľo, evo, potrudili sme še i od sponzorov, že by sme darunki, paketiki im porihtali. Evo, djeci dzešnje prihodza. Či za kračunski koncert, či za nahodi 8. marca, normalno za već ročni koncert tu već napravi dejaka selekcija, hej, nje možu šitski učestvovati, ali na tih 2 koncertov, evo, šitski djeci učestvovali, co god mali dzeku tu buc. Do stvari še moglo naučiti u tej programi, že jak je to sveto blahovištenje, tak, veľo toho. Ti toho roku išla po škole? Hej. I to si najviše zaškovala? Paketiki. A co u paketikovi? Lakotki i najbitnejše dinari. Dobila sam baviska, ovoci i čokoladki. Čo možeš še najveće? Bavisko. A co také od baviskog najkrašće? Babka i barbiki. Kombaji, čokoladki, všetko. A co ti najmilše že si dostal? Kombaj. Того року sam була сама і співала sam Prevelija radost. Co še najveće zaškovala? A veľo lakotki, veľo taký krásny paketiki sam dostala i Popri kračunskog koncerta, kotri dobre organizovani členi kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko šerihtaju za bal širokih suknjoh, kotri bude 7. februara, potim za 8. marec šerihta programa za Dzenj ženoh, a za Veljku noc u aprilu bude otrimani veljki ročni koncert društva. Kračunski koncert otrimali i kocurci u svojim dome kulturi. Daj Bože, dobri večer. Де Христос Спаситель, мав се народити, вояствах на слами, мав зиму терпіти. Ісаїя пророк, так нам пророкував, že si na Božaho Manojlom nazval. Sedija reče, už porodi sina, pred vičnaho Boha, Marija jedina. Hristos raždajecija. 8. januara na drugi dzen kračuna po julijanskim kalendare Dzecinska folklorna grupa Kulturno-umetnickog društva Žatva z Uskocura publiki predstavela muzično-dramsku sličku Betlehem, za kotru ih pririhtao Nikola Gubaš. Na Viliju večer, kad paceri od zvonja u našem obiscu, najstarši člen familiji unoši slamu do obisca, zos prihodnu vinčovanku. On ju položi pod stol, čemu se šitski členi familiji raduju. Slidi večera, a tako i posle večeri stihuju vinčovače. Najčastejše to Betlehem. S Betlehemom prihodza porihtani dzeci za totu nahodu i prinoša Viflejem, gdje se narodil Isus Hristos i oni maju prihodni tekst
i vinčovanki, a nje zaobihodna pisnja, to pisnja pastire. Potim gazda i gazdinja davaju darunki šitskim učešnikom, šitskim učestvovali u Betlehemu i šitskim špivačom na Viljiju večer, ktori pridu do obisca, u ktorim še na veličezni sposob preslavja Viljija, rodzenje Isusa Hrista. Kod surske publiki predstavaše i hor Uspenija Presvjati Bogorodici, a dirigentka bila Jelena Aleksić. Dzivčata za špivanje mađarskih koljadoh pririhtala Gabriela Zupko. Kristus Jesus született, orvantázunk, neki örömének engedélyezünk. Dávidnak véréből, tisztos Jézus méhéből született Kristus nekünk. Najmlađi členi Kulturno-umetničkog društva Zavičajno vrelo, kotrih pririhtala učiteljka Mirjana Bokan, predstavili pravoslavni kračunski običaji. Da nam rodi žito i ječa miraž, da u kuću ne uđe ni krađa ni laž. Oj, badnjače, badnjače, ti naš stari rođače, dobro si nam došao i u kuću ušao, mili srpski badnjače, ti naš stari rođače, badnjače, badnjače, rođače, rođače. Donosi nam mnogo sreće, svakog dobra pune vreće. Ti nam Hrista objavljaš, njega slaviš i kažeš, mili srpski badnjače, ti naš stari rođače, badnjače, badnjače, rođače, rođače. І намагались ще того року позбирати всі здруження, які жадали участвувати у крачунському концерту, щоб не було веці малі концерти, але щоб ми всі відно з всіми емоціями преславили Рождество Христова. Spremali smo ispred kulturnog umetničkog društva Zavičajno vrelo. Pripremale sam decu koje su uživale, tako, spremajući ovaj program. Spremali smo srpske narodne božićne običaje. Pokodili sajavnički narodili, tebe tovare skoroši, budeš mati mi kubroši.
keď nám prejde Svetom Mikolaja, počíname ще помалі приріхтовувати za kračun. Djeci nam, znači, už tu pozbierane za Mikolaja i veckavše mamy daki pisnji, recitaciji. Djeci bardzo ljubja glumic, ta već še patrime dakuzi, žebi glumeli. Tak patrim, žebi každe djecko malo da jaku ulohu sprem svojih možljivosti i všeljak sprem svojho возрасту. Ljubja prihodzic, radujuše, znači u radosti špivame i slavime Hristovo rodzenje. Любим крачин, pretože si tedy Isus narodil, tedy vše šťastlivo, je veľa smačný jedla, kvitiše jadlovec i baš šťastlivo pred kračun. Co ti zašpivala? Ja zašpivala Ruznom Viflejem i ljubim okvicovac kračun i ljubim kad hozi Nikolaj. Ljubim kapušniki i bobaljki. Того року ми порихтали за звіроучительку Сеньку Бесерміньову, дzeці на віронауки. І єдно з ними ми рихтали програму «Чудо у Віфлеєму» з нагодення тогорочного крачуна. Naglasok sme dali na toto, že jak pastíre darovali so širým šercom, jak jednostavní ľudia, co oni darovali Isusovi. Toto chceme na tohoročnej programe ukázať, že oni boli jednostavní ľudia, ale boli štíri i otvorení do Boha. Evo kračun jedno veľké šveto, ale radostné šveto. I bardzo všetky što tomu radujeme, doma, že djece najveći ljubja špivac, to je koljadovac, koljadi, chodac po špivanju i mi toho roku mali veľa špivačov i radujeme še tomu, bo Boh postao človekom i približil še nam šitskim i dzelil sudbu za šitskima nami. Mi tu s veľkým počitovanjem stali, veľmi šitski pokljekali i za štírim šercom svoje dary darovali. Ja darujem hrudku síra. A ja smačni bobaljki makovani. Ja darujem slatki pokeraji i medovniki. Ja prinjes 2 kapušniki. A ja nemam co podarovac, preto budem koljadovac. Bog sja raždaje, kto ho može znati. Isus mu imja, Marija mu mati. Tu dan heli čudjacija, roždenaho bojacija, a vil stoji trasecija, osel smutno pasecija. Pastirije kljačut, 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 Boha plotiv ba, čut, tuđe, 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 tut. Dok sam tu stala, kratku pisnjočku ja othrala. Krásne bolo prisustovať dnešnému večernému koncertu z nahody kračunských švétok. Pocišený som, že každého roku še nájde i dzecok, i starších, ktorí obdumujú, motivirajú i nekši spôsob všetky jedno doprinošíme, že by ju volali i u každém dome še slavilo zo štíru radostu i veličalo toto švéto odnosno rodzenie samého Isusa Hrista, spasiteľa všetkým nám i za každého. Sina Božoho predstavljaju. Roza se u Viflejem. Angeli pastire mi javljaju. Rekli palata postala. Dali mu i carove darovali. A na koljena i oni pokljekali. Jedinomu Bogu se klanjali. Tebe Isusa i mi se klanjamo. Spasitelja među nami vitamo. Ja petka ovu crkvu koristamo.
Koncom roka zdruku vyšol ruský християнski kalendar za 2015 rok. Kalendar počal vyhodzi z 1921 roku i to našo najstarše vydanje, ktoré vyhodzi u kontinuitetu. Ruski kalendar, najstarše vydanje po-ruski, ktoré vyhodzi u kontinuitetu. Na počátku 20. rokov prešloho viku počalo vydavať Ruske kulturno-prosvitne društvo u Novim Sadze. Dlhoročni novosadski paroh Roman Mizma kolekciju starih kalendaroh. Od prvšoho čísla, ktoré vyšlo 1921, po vydanje zo 1941 roku. I to je jedine mesto, jedina publikacija, koju Rusnaci imali, pravda, ili razročno, ali to je jedino što oni imali. Tu naši pisatelji publikovali svoje tvori, publikovali svoje pripovetki, publikovali svoju poeziju, publikovali svoje drami. A naukovci, або тоти, що займалися з науку, публікували у першому шорі свої історійні статті, котрі були досить локального, але то баз цікаве. І нешка ще мало от таких локальних подіях і пише. Повезмо, у jednom kalendaru є торговці руснаців у Шидзе. Повичищені шидські торговці, їх роботні, їх предавальні, аж і фотографії тих торговців. Ja i da jednih ne poznam ih, ali poznam ih djeci, bo to už bar stari ljudi bili. Ruski kalendar vychádzal po 1941 rok, dok nie počala vojna, ali tedišnji redaktor, otec Đura Bindas, našol sposob, že by kalendar i u tih vojnovih časoh vychádzal. Prišao 1941 rok, počala vojna, kalendar prestal vydavati i on še znašao, tura kaši gisa država z Mađarsku i z Užhorodom, to neška Ukrajina, a tedy bola Maďarska. I on u užhorodskim kalendarem mali jednu čas po-ruski. Takže da z dva kalendari čekelo u Užhorodze, kotri vyšli tam u časoch vojni, maju časi i na našem bačvansko-ruskim jeziku. Po vojni ruski kalendar počalo vydavati z ruske slovo. Najnovše číslo ruského hristijanského kalendara má podobný zmist, jak i mali i perši našo kalendari. U njim obrobeni duhovni temi, kultura, poljoprivreda, medicina, Rusnaci u Švece, sport i humor. To ta koncepcija i namena ista, znači to ročna knjižka koja se objavljuje pri koncu roka i da kedy to bol prehľad podíjoch prez rok a teraz ostatním čaše, aj u tých perších kalendároch to nebol teľo prehľad podíjoch, ale bol baržej to bolo baržej stáči edukatívneho charaktéra, bolo uputstva za poljoprivredu, za pčolárstvo, jak hnojiť ovoci. Próbujem še tak zdohadnúť z témoch zo tých kalendárov, co mi narozume. I normálno u tých kalendároch boli objavení písni Havrila Kostelníka, Silvestera Salamona i druhých predvojnových písateľoch. I keď sme richtali ich tvory, tak sme hasnovali kalendári jak oboviaznú literatúru, bo to tí knižky še čuvajú obisu. I to Nješka, jak ocu i tedy, bol to jeden i krásny artikl, bo môžeme povedať, že knjižka na visokim tehnologijnim úrovňu, všetko je u farboch. A okrem toho, jak i da kedy, i Nješka kalendar má i to tú funkciu, že napríklad tu u kalendárskej časti, kde máme obidva kalendári i julijanskog i grigorijanskog stilu, máme i taki prostor za priznačky, naši ľudia znali, zaznačovať do kalendáru podії, ktorý im vážny. Jak i u prešlim viku, keď počal vyhodiť, tak i Nješka, ruski hristijanski kalendar značný za očuvanje ruského nacionalnog identiteta. Novi kalendar vyšel u 1000 prikladnikoh, košta 500 dinari, a može ho kupiti pri kolporteroh po naših mestoh.
Dođuš bilo pripovedanja, dajte veći tancovanja. Почитовани патраче, здогаднеме вас јаки прилоги сегодни патриц по конец емисији. Tota roślina i u naszej ziemi bardzo popularna, nie wiem między gastronomami i wszystkimi, którzy się zajmują z sprewiktowaniem jedluch, ale i między zagradkarami. Počel robit zo zdrevom, kad mal 11 roki. Na 15 roki už sam znal klas lamperiju. Zakončal štrednju budovateljnu školu, ali je najvecej naučilo od oca Tišljira, kotri ho vodzal v šadi dze robel i daval mu alad i drevo do rukoh. – 2014 rok bul češki za veljih poljoprivrednikov, hiljem da jedniše možu pohvalić že na dačim zarobeli. Medzi tima, co še nje možu hvalic i produkovatelje cibulji, ktoriše koncom decembra zišli u gospodincoh na sovitovanju o produkciji tej rošljini. Cibulja spada do najrozširenšej željenjavi i kasnuje še u kostiranju na šitskih kontinentoh. Popri tim ma i značni likoviti svojstva. Ta njeljem že vplivuje na imunitet i liči prehladu i bronhitis, ali zmenšuje i bolju u glavi, čuva šerco i krevovo sudzini, liči dzecinskih listi, nje spanje, rak želutka i drugi fajti raka, zmenšuje holesterol i cuker, liči pečinku, kašelj, zatkatost i infekciju urinarnog traktu, dizenteriju, taži bradavki i vredi na skori. Zostim listina likovitih svojstv cibulji ani do polednje zakončena. Tota roślina i u naszej ziemi bardzo popularna, nie wiem między gastronomami i wszystkimi, którzy się zajmują z sprewiktowaniem jedluch, ale i między zagradkarami. Najpoznačiji i najveći zagradkar u Vojvodini to Lazo Đukić z Gospodinцov. Ovo je najgora godina od kako radim. Ja mislim... To bol najhorší rok, od kedy še zanimam zo zahradkarstvom, a počal som ešte 76. roku. Preveľo padanja i nedostatok ceploti spričinjeli rozvoj veljih horotoh i dumam, že še veci cibulji od ruci, jak so še preda. Dumam, že urožaj 2013 bol vybalansovaný, že cibulji bilo keľo potrebne. Žimski cibulji bilo nadost i dumam, že jej za lihi dakze i teraz jest, co znači, že še slabo predavala. Ja imam dosta zadovoljavajući kvalitet toho roku, međutim cena toho roku bar spodla i češko še predavaju. Ne znam co uzrok. Ne ide za Rusiju. Rusi su veliki proizvođači. Cibulju nje mož plasovac do Rusiji, bo i oni veliki produkovatelje, a nje mož ani na zahod, bo oni tiž maju veljo svojej, ta vec ščesce u nje ščescu žeše veljo od ruci. Kad bi bula šitska dobra, cena bi jej bula mizerna, a tak postoji šansa, že u aprilu, maju, kto išće bude mat zdravu cibulju, daco i zarobi. Kad u pitanju predavanje cibulji, to ide isključivo prek nakupca. Ne znam,
Jeszcze nikto nie uspel, to ti mocnejši zahradkare, oni imaju saradnju z ideju, z deltu, a mi isključivo robimy z nakupcima, menši zahradkare. A vi menši še nie możecie združiť s tými mocnejšíma, da pre njih plasujete svoje produkty? Pa jest i toho. U gospodincoch, ja konkretno s Goranom Salonskim, ktorý veliki zahradkar, on verovatno kad preda svoju robu, već iz dozvolalu bere, jedan i ja od tih, ktorý so s njim mal saradnju i jomu predavam, on dalje plasira i to da z 2 roki, 3 unazad dost dobre išlo s njim. Teraz jak bude toho roku. Ali je nijaki ugovor da sme vjazani da dacom še tu muši vypoštovac. To je čisto tak tržište jak zahteva, jomu ke treba roba, on pridze dohvarime še i tak funkcioniše. Pre veljku produkciju i pre veljki volanje s kotrima še streta každi produkovatelj, poznate Suboticke podprijenstvo Hoja, koncom decembra u Gospodincu rišelo organizovati savjetovanje o produkciji te popularne zahradkarske rošljini. Firma Hoja je odlučila da napravi prvu konferenciju. Naša firma odlučila organizovati peršu konferenciju o cibulji, która bi mala postati tradicina, bo to je jedna z najvažnejših zahradkarskih kulturoh. Pestuješe na veljih povrhnoscoh, okreme tu u Gospodincoh, da Vibor preto spadnul prave na toto mesto. Sad pričamo o problemima koje s nas... Teraz bešedujeme o problemoh kotri nas potrafeli u vivozu i magazinovanju cibulji. Njed vivozu mušiše magazinovac, a to daremna robota, bo u cibulji jest veljo vlahi pre silne dižđi, ta ključka. Regulatori rostu, ktori bi pomogli u borbi protiv ključkanja, nje moglo hasnovac, pretože cibulja nahlo počala poljehovac prehoroti. Od toho roku po sporozumenju o pristupanju do Europskej uniji, Srpske trgovišće otvorene za skoro šitski poljoprivredni produkti z Evropskej uniji. To bude velika spokusa za naših poljoprivrednikov, okreme za zahradkarov i statkarov. Nie znam jak še znajdzeme, do teraz sme še znahodzeli tu i tam, jak ktorý rok. Evo toho roku vi patra, že vi tu spomnuli, že hiperprodukcija za cibulju, međutim ja dumam, že to i nije baš tak. Keljo ja mam jakih saznanja u Gospodincoh, to je tu negdje na nivou i prešlih rokov, ali je vi patra, ne znam, keljo sam čul, že krompri uveženi iz inostranstva, kapusta, također je teraz ne znam to što zbiva zbog cibulje, to što dešava. Već cibulje uveženi? Moguće. Može buče domašnja produkcija cibulje izmenša. Ja mislim da neće. Ja dumam, že še nje zmenša. Dumam, že znova šitski posad za veljo cibulji. Až keď i drugi raz produkcija, to jest cena pod ruci, već treci rok možeme bud zmirni. Tak teraz šitski posad za vecej. To še slučelo i s kapustu. 3 roki mala podlu cenu, a až u štvartim kapustare mogli zarobiti. Preto dumam, že zo cibulju nje treba ponahljati, že u 2015. jej cena bude podla. Nje zaviši toljem od hiperprodukciji, ali i od roka. Za toto, jak priklad, može poslužiti prešloročna hiperprodukcija paprigi. Rok bol slabi, bolo veljo podli plodi, ali je cena za dobru paprigu bolo visoka, ta veli dobre zarobeli. Toto še može slučiti i za cibulju, ali še pre uvoz vjerojatno nje sluči, ta zahradkare muša dobre rozdumac ktori kulturi terašac i sazic, že bi bili konkurentni i že bi bili u plusu na koncu roka. Bardzo dobre keď nemusíte kupovac mebelj, ale ho znáte sami napravic. I njelem mebelj, ale i oblaki, dzveri, zakrice, slupi. Uvedeme vas do obisca ujfalušovih so zverbacu, dze šitsko zo zdreva, ta i prikraski po vitrinoh i muroh. Počel robit zo zdrevom, kad mal 11 roki. Na 15 roki už sam znal klas lamperiju. Zakončal štrednju budovateljnu školu, ali je najvecej naučil od oca Tišljira, kotri ho vodzal v šadzi dze robel i daval mu alad i drevo do ruko. Vladimir Ujfaluši, toto co naučil od svojho oca, prenoši teraz na svoje odzeci, na Mitra i Andreja. Hlavni majstor von, ocec, a pomocniki dzeci, dokše ulohinje premenja. Z ocom doso robel i on faktički postao šegrt, ja postao majstor.
takže ale mac dobroho šegrta veľká stvar. Takže, uglavnom som robil, i to robíme taki malo i kraši stvari, som robil s otcom, takže som mal dobroho učitelja, že to me poučil dobri roboti. Tuti taki roboti malo kraši, to u pitanju terasi, letnikovci, tak malo veci zapadnjački porobene, tak je malo kraša robota. I to gdje i robio i to ti obični krovi, obšivki na krovoh. Tu še šitsko robi zos čamovu građu jelovu, a co še dotika tak malo robi mi stolariji, tak je to še už robi i od, da pojem, plemenitejših vrstog dreva, takže še robi i od bukvi, robiš i od hrastu, orehu. Od orehu možda še pravi bar skrasni namešta i to, co i najveci na ceni. Najljehčejše i da pojem i najkraše, co možeš taki jakših fini roboti da še porobija i sitnici da še porobija, to lipi. A to co takie baš masivne i češke i to, i šitski ljudi znaju, to bukva, hrast. Takie, že to co masivne i češke, to uglavnom ide od bukvi, hrastu i Vladimir kladol drevo na svoju hižu, praveo terasi, slupi, garadiči, dzveri i každe kto prišel do jeho obisca nije ostal rovnodušni, ali je takoj požadal, že bi Vladimir i jomu take pravil. Oni povedze jakšik svoju želju, co oni zadumali, ja dam jakšik ideju, zeške še na pola to šitsko ostretnjeme, ta še napravi dac. Postoji projekt, skici? Skici, da su še daco narisuje, daco še porobi, malo da približim ljudom, da jedni ljudi baš ne možu to tak da vize, ako co ja vidim i da še objašnji za slovom, ali še malo da kedi dacu i porisuje, ta še porobi i napravi, takže varim da gdje še na pol drahi stretnjeme, ta še napravi jedna ideja še rodzi, która taman odgovarajuća. A co še dotika tišljarskog alatu, tu baš daco i njet daco jakeši posebnog alatu tišljarskog. Uglavnom to pilki, dlata, raznorazni motorni pilki i take to, tu malo jest hrube roboti. A co še dotika to te stolariji i take to, gdje drevo treba da ožije totalno. Mam jednu malu skromnu radionicu gdje robim, mam jednu kombinirku mašinu i take še uglavnom robi i patriše da še napravi da se da bude krasno. Drevo ma dušu. Z drevo možeš robiti svašta, i take, že mu treba mu dati živosti da bi bilo krasne. Možeš porobiti raznorazni elementi, gdje možeš spojiti i taki elementi, že da to bude i savremene i prirodne, da še napravi jakišik spoj, da še teraz najveće u nješkajše doba forsirati od jakišik etnofazon i take to šitsko da z nje veljo obrobljanja, a da ostane krasne. Drevo prirodni materijal. Drevo prirodni materijal, njema nijaki nus pojavi na zdravlje človeka, takže u suštini zname šitsko drevo, že je krasne i že je ceple. Obisce u Ifalušovih prikrašuju dreveni figuri, drevorezi Vladimirovoho oca, a zo spojda znjati i stari predmeti, kotri hasnovali djido i predjido, kotri tiž mali vredni ruki. Ja to naučil od oca, moju robotu, a zostim, že i moj ocec naučil robotu od svojeg oca, boj djido bul stolar, ja tišljar, ocec bul tišljar, a Franđido bul kolar. Takže už čtvrta generacija u familiji u Ifaluši, že še bojime za zdrevom, takže až može budu si u genoh stoje i triska. Vladimir predmeti zo zdreva nje farbi, von ih ljem lakuje. To še nanoši da zo 2-3 sloji laku, že bi patralo fino, teraz jesi to ti novi laki, ktori na vodenej bazi, šitsko še to už malo premenjelo, takže to i kvalitetnejší farby i také to, že možda še porobi fino. A to co vonka pravene, slunko, dišć, zavadza? A nije zavadza, zato bo tu isto jest taki, znači, farbi i laki, že še to šitsko robi vonka, znači, ktoré co tirva dluže i znači, nje prepada tak friško i
máme už tu jaký i izkustvo, i systémy, roboty, že by to trvalo. І може б так дати деякі совіді, що тоді це мають деякі старі ствари, що потрібне, як направити реставрацію, не волати з майстра, але дома бути сам свій майстер, що потрібно? A sam svoj majstor malo potrebno biti i kreativni, imati malo alatu, da bi še daco porobelo, ali najveći protivnik dreva crvotoč. Takže, že musi še dobro zaštićiti od crvotočini. I može na razni stvari porobiti, može s voskom robiti, isto, to je isto bars kvalitetna robota, gdje še porobi s voskom, već kada uopšte drevo ne pije vodu, takže jesi laki i rižni stvari. Znova še vracaju prirodni materijali i drevo do modi. Vladimir Njezabrigovani bo je prešvečeni, že i ovo dzeci ruša po istej drahi, po kotrej hodzeli predhodni generaciji u Ifalušovih. Pred 10 rokami naša ekipa naščivela jeden salaš medzi kulu ili parom, že bi priznačela pripovetku staroho salašara o tim, jak čeču žimski dni zvonka urbanih stretkoh. Pripovetku o žimi na salašu reprizujeme i eksdohadovanje na salašara, kotri vecej nje medzi nami. Keď sme rušeli zo vašeho salašu, tak sme hovorili, že vám troška nebarz dobre robí zohrívanie na koču, ale vidíme, že i to jest. Jezi to, vidjeli ste, že pumpa jak reje, keď prazna guba. Baš sam dumal, že uz njem teraz to šizenja, ali prišlo za to vreme, ta rekao bi trima, a ono vidite, prišlo u pravi čas. Bez konjov ne može na salašu. A ne može, evo vidite i sami, že ne može. Tako vreme kad prizevecka, jedan veliki traktor, abo konji. Mi še teraz rušali kadzi? A do oca, do Červinskog hotaru. Vi odrosli, pretpostavljam, na salašu? A hej, od malena, až od malena. Doma mi rosli sme tam jako dzeci, chodzili sme do Nove Červinky, do školy, vecka posle do Liparu. I takže tu sme naučili, tu sme i ostali. Dobro, máme hižu i u Kuli, ali evo i salaš moj tu na Kaldermiju, a dobre oco už tam. Vidite, že jaki problem tam pojsej. Doma mi še kad je na Kaldermiji, a kad treba tak is. Jak še často schodzice? Schodzime še zato, ali nije baš tak často. Vreme jako šik nije dozvolja, co ja znam. Robota vše dajaka. Tadzi, tamazi, teraz sam trebali iz do Kuli, do Liparu, evo vidite. Iskrslo teraz že i tadzi. Vajca za šekura nanjesla, nošim je za sobu na prikolici. Raz mi je ostala u sicu kredla. I calu kulu sam za nju prešao i pošao sam do pajtaša, već kaše znjesla i višla i vari, že teraz je moja. A rekao, co da teraz robim, ulam. Jak čeču žimski dni tu na salašu?
Zimski niša, evo jak se hovorí, takže že keď zima, tam im ponáhľame nakarmiť, co skorej i núka. Bohadevo, cože budeme, jak se hovorí, vonka. Co skorej nakarmiť i núka. Ponáhľame. Takže keď prídeme, tak jak se hovorí, pobudzeme zaš vonka. Zaš karmiť, zaš treba napávať. Tak še jedno, šo znova. A še jedno i šo znova. Tá zima najhoršia, keď tak príde tá zima najhoršia, bo človek musí byť zvonka, zimno. Ale musí človek i to, darmo. Musí človek i to. Na salašu je vše roboty, ale... Vše, keď človek chce robiť tá roboty, vše je, jak se hovorí. Keď je kto robiť, kto môže. A roboty vše je. Dobre, verím, že teraz prišli roky už, keď človek baže rozdumuje i odpočívanju i tak dalje. Ale keď ste boli mladší, jak ste preprowadzovali zimské noci, večeri? Tedy bolo dobre, hoďaka bola kurnjava, napríklad želi, kuzeli, jadne. Hoďaka bola kurnjava, išlo šneba, tu že sníh, nebo kurnjava, pňak še uviazal za sanky, napravila še draša, keď nebolo, keď zavjalo. I hotové. Na večeri še uši pojď. Nema tu šta, že živno, nebo neživno. Ale mali tedy boli, tak jak se hovorí, mohlo. A teraz už nie, teraz više ne pošlo, pa jaké dosadili. Teraz više už ne pošlo. Joj, keď se dumao, že sme išli, tady keď se po tim diljove išli, u drevjanku, a se drevjanki robili, u drevjanku sme pošli 3 km tam i 3 nazad, na Šizelje. U drevjanku, tedy drevjanki še nošeli, ne? Jakže ste djeci školjeli? A ходили вони тут перше до Нової Червінки, але тут не було їм 4 основні, ви сходили до Липару. Пешо? Так іди пешо, так іди на санках, кіди як було, так ми вже їх вожили. Зараз днешка я їх одвел, коли було живно на санку, їх суше додведов, і так, ми ще міняли. Коли trebalo pojść, ja zavjavili, sme pošli, už na ktorého prišiel šor, znači pošol po njih, privez ih, druhý deň zaš druhý, tak šovať. A keď bolo ticho, sanica še spravila, tak chodili pešo. Takže chodili tu, bo tu len 4 bolo osnovy, a do Liparu chodili. Ivona. To keď ste še pobrali, či predtým? A ešte sme boli, jak se hovorí, jak hovorí, boli zaručení už, no. Poukazujete na mne dze fotografii vašich dzecoch? Aha. A evo i tu Miroň. To Miroň? To Miroň, hej. On najmladší? Slavka najmladša. A Julín i Janko. Julín i Janko, to sú krestuje. Zivka še richta dze? Do Kanady. Richta. Pojst. A im hovorím, že co budú teraz, jak še hovorím, da pošli skore. Tak ja teraz reku. Konji? Aha. Odkad to ta ljubov s prvom konju? A evo, tak jak še hovorím, zeškaj. Vše, i oce ljubel konji, tak i ja ljubel, tak i Janko, i Julín. Tak še su svima konjima sme baratali. Keď som prišao z vojske, a tu bol bači radio. I vše sme bešedovali o konjoh, o Amerikancoch. A ja bol isti chlapec, da hovorim, že bači, jaký je to konji, keď tak môžu bežať. A hovorim, to nie takí konji, hovorim, jak sú to tí konji. A jaký še, že majú nohy. A hovorim, oni takí, jak i to tí konji, hovorim, i však, hovorim, môžu bežať. Horiku, naopako, jakže môžu bežať. A oci vše dobrí konji mal. Poslal mi rojac, a ja zrolim po konjoch. A bači videl. Keď prišli šelic, a on hovoril, že je to tvoje už treníral. Je to tvoje už treníral. A da. Do Liparu pešo, ali nazad se mali. Prevoz. Hej. S bratom sam prišao nazad.
Звичайно ходите так пешо? Пешо ходите звичайно до Липару, до Кули, ке треба? Пешо, да, пешо, помали се. Хай. Добре, бо за розсварки з вашим отцом, як съм мог розуміти, ви ловарта, то е не велика брига за вас. To naučil ja ходить. Аж naučil ja ходить по ловах і так. Яка тогорочна сезона була ловарська? Досť добра. Було зато і фазани, і заяці. Було зато. Як ви прекрацujete час на салашу teraz, keď žima i keď niet teľo roboty? А є зато, ще мусить накармити, напоїти, все деякі роботи ще найде. Є роботи фурт. Treba sníh odmetať, z toho roku vypátať netrebalo. А до teraz ні, але evo teraz se tako spadnulo, ali не страшно da prejde i to. Češko buď sám na salašu? Pa, Boga mi baš nezgodne sám na salašu. Nezgodno tako sám. Dosadne. Kada je daleko najbližši suša do vas? A brat mi najbližší 3 kilometri od mne. Tak ostali pajtaša všetko daleko. Možete še schodiť? A Boga mi slabo. Slabo, ali me evo tak po nuždi da kedi. Až kad baš da jaka nužda vecka, tak. V ljesu še shodime na biciklu za čas, da bu na motorki, a te razvime najljepše doma. Kad on pojde da kedita, ostanje i do 11, i do 12, ja tu sam. Tak šedim dok šedim, tam i do 5, ljehnem tam, ne spal bi me od sadi taj. Sam njemački beše do vas. Máte radio, televizor? Mam i radio, a mam i televizor, ale televizor odniesli opravi zinik. Tak hovorim, že tod majstor, co ho odnies, a ne on ho odnies, pajtaš mu odnies. A reku, keď tak majstor, reku, tak dlho opravi, to slabo, reku, cheba zarobi. Tu ja to reku, da. Tak ja tu sam šezim, tada neke knjižki tu, dok mi je dopije, a idem, reku, ja. A tak. Sam najhorše. Milan še nie ženi? Pa nie ženi, što spravim, to je, valim už. Jak rihtaš teraz dobre, reku, bo rahuje sebe, že nie, kto salaš vas, bude odsjeću vas. Ali reku, raz dok ostaneš, dok mnje ne bude, ne znam, reku, jak budeš. Ne bude to vše tak. Ali ne bude to, reku, sam. Čovjek, še, bo sam, to nema tu, samo. Moja Anja kad umarla, haj on pošao, haj ja prišao, Znači, vozim z dvora, dva prikljeta, niš, ti muri, obrasam še, njih to nič, hajde vonka. Počitovani patrače, bolo to všetko, co sme vám pririhtali za dneškajší večer. Reprízu môžete patriť na štvrtok na 16:40 i na pijatok ráno na 5:30. U menu ekipi, ktorá pririhtala i realizovala dneškajšiu emisiju, žičim vám prijemni večer. Doviđenja.